Aduh, laju sepedak ya telah. Beh telah sana apa nih ajang nih. Bodoh nak mula pusing misi ya kon itu. Nah, kang lagi bicara taneng oleh. Nu ada nang ngadep kene pak. Nu zaman kunane nih tradisi nih Apa sih zaman. nih? Iya, ro. Mana aduh aja gentong cuma ini roh. Itu apa lakarnya? Patuh aja tanah legit oh nih. Nu ada ngadep gitu zaman jani. Nu. Aja tanah Ada legit. nak dispenser kene ada jani. Legend nih, legend zaman-zaman kuno nih. Memori zaman kuno totonan sing di Sapang. Johnson ben ye kene. Minyak cara bibih bapak Edina. Jenang kendi ini. Nih coba tuh mirip saja ada jenang nih. John asan. Nang coba pak. Oh kan mirip kan? Yang ngajang ya kene nawang romantis. Nih romantis. Si orang romantis tutupnya sing lah ya mineralnya telah saja sing siapa. Oke, tuh berarti modus kan berarti ini tuh. Yang minuman beliau aduh. Mana apa kan bapak ke dini ngawai pak? Allah aduh. Aku sing ada uang ubo bikul dong. Kan bikul ya? Ujang bikul bakat ubo. Bikul bakat ubo roh. Ini roh ubo bikul jadi toh apa sing ada gaen men. Tuh nih bakat ubo nih. Ada kucet ubo. Kucet beliau nak yang ubo bikul ubo jadi sih. Bang ada pernah bikul. Kan ada bikul nih. Nih bak-bakan nih bikul. Ini panak-panak nih roh. Kengideh udah bikul lah. Oh, nih roh. Pesu roh. Oh. Negor nih. Negor nih roh. Sini ada goreng nih pak. Tadi nih ngale. Tapi kan hujan. Nah, coba ben pak. Bikul hidup-hidupnya. Oh, jam mirip ada jenengnya pak. Sing Mirip jenengnya. Mencoba yo. Dunia penuh hujan. Ya tuh mintisan bikul nih bapak ini sing. Sing ada. Nawang nih sang ubo bikul nawang. Nanti kita. Sang ubo bikul. Nih Bang Mio. Oke, tapi ngelam yang antik bapaknya. Gelap. Nih loh. Bikul nih. Pasang liangan pinang. Nih ubo bikul nih Bang Mio. Ini dia bisa ada antena di depan. Tuh. Antena apa tuh? Antena wifi tuh. Pengadu wifi. Nyong, masa gitu antena wifi. Ini dapur nih. Antena wifi. Ini apa nih pak? Jek ada kini soleh-soleh kini di. Ini zaman-zaman bu kuno nu dilestarikan nih zaman nenek moyang nyakan anak ini ajak undang banyar nih sangat muni dia nyakan toh. Oke, tuh. Kalau ada gae Tato karuan kuping bolong misingan nunu apa nih? Namus apa nih? Selo misi kan sih. Nasi tuh. Nasi nih Nasi tuh. Nasi tapi pengadat kuno dong ada aja magic jar tapi di toko. Ini apa nih motor apa nih? Ini motornya pican merto di kene di jani di. Bisa dan dulu kan di. Motor pican merto versi dulangnya pidan ane viral dulangnya nih bojang. Kene jani. Mangkral. Misi bang-bangan kan. Tuh mulai di penyangsangan di penyemuan baju. Semeton. Oh, dukung channel tiang pican merto nih. Niki bikul niki like, comment, share dan subscribe. Niki bu kegiatan tiang sehari-hari jadi uang ubu bikul tuh kan. Aduh gaya apa? Sukses semuanya jangan lu dikit.